Za ovu seriju sam se baš dobro pripremila. Uzela kokice, pripremila svoj kauč jer ću uglavnom gledati i pripremila televiziju. Na televiziji sam ima Netflix, tako da ajmo se spremiti i gledati ovu seriju. Mislim da mi vrijeme za video, ovo je fakat bilo predobro. I sad konačno imam konkretno mišljenje za seriju. Sasvim novo osjećaj. Ništa nije tu višak. Naći ću načina i vrijeme da novi svijet se nama otkriva. We got fire every bit of strength that we have and never let it go. We must be strong. Dakle, peta sezona šire and the Princess of Power je konačno tu i zamjesto kasnije od 3 mjeseca imala sam jako puno problema dok sam smišljala što ću raditi za ovaj video, a i konkretno sam htjela malo sačekati da svi pogledate ako i pratite općenito seriju i da slučajno ne bih nešto krivo rekla, evo, sada, nakon 3 mjeseca, evo, što ja mislim o 5. sezoni. Dakle, evo neki mali uvod za sve vas što se dogodilo u 5. sezoni. Uglavnom, početak, kakav početak. Dakle, Core Prime je došao na planet, želi ga osvojiti jer je saznao za oružje koje slučajno aktivirala Glimmer. I dakle, on je oteo Glimmer, oteo i Ketru, gdje je uglavnom Glimmer postao začenica, a Ketra nazove ga sluškinja, a prije ona koja želi pobjeći odavde zajedno sa Glimmer, a ostala naša ekipa se bori protiv Core Primeove vojske, koja uglavnom konstantno napada planet i planiraju osloboditi Glimmer i Ketru, ne biste vjerovali, od, naravno, Horde Prima. I tu moja priča završena jer to je konkretan uvod, dakle, to se dešava u ovoj sezoni. Mislim, to se konkretno dešava. Ništa se posebno ne dešava, tako da, ništa posebno. Dakle, idemo od pozitivnih stvari da se dogodilo ovdje. Dakle, Catherine, kada to kažem, Redemption Arc. U ovoj sezoni ona se potpunosti mijenjala. Ja, znači, nisam mogla vjerovati da će se ona, nakon svega što je napravila, ići promijeniti. Mislim, to mi je stvarno bilo nevjerojatno da se ona ide mijenjati i eto, uspjela se promijeniti iako je prošla kroz traumu koju je uglavnom pripremio Horde Prime, ipak je prošla kroz tu traumu jako sretna i uglavnom kroz manjih problema koje je imala, uspješno došla na dobru stranu i pomogla samoj Adori da porazi Horde Prima, iako je zadnji dio završio sa ovim stvarima. I love you too. Što je apsolutno u redu, nije da podržavam lezbejke, niti da podržavam gej parove, no ako ćemo biti realni, ovo je sasvim okej. Sasvim okej, da, zato što su ovo gradili kroz cijelu seriju i ovako mi je super, mislim, prvobitno to bilo prijateljstvo, ali taj njihov odnos je u stvari ljubavni odnos i razumijem zašto je tako na kraju ispalo. I ako pitate da li postoji još koji gej par ovdje, da, postoji još 2 gej para i još par neslužbenih gej parova, no ne znam nija koji su to neslužbeni gej parovi, samo znam za službene gej parove i to su Adora i Ketra, ova dvojica koji su očevi od Luke, ne zajebavam se, i na posljedku ove dvije smo već mogli prepostaviti zato što se stalo vole grliti njih dvije. I čak su u ovoj sezoni to posebno naglašavale. Mislim da se ne zajebavam s tim stvarima, no dobro. Dakle, to mi je bilo sasvim okej, taj lezbejski dio, jer, kada kažem, gej parovi ovdje nisu ništa specijalno, to je, kada kažem, nisu oni posebni kao da se odvajaju, kao da se to gadi, ne, nego slobodno budi gej i niko ti neće ništa, tako da, to mi je okej, mislim, ja sam normalni gledatelj koji kaže, meni je ovo okej. Sljedeća stvar što mi je baš iskreno bilo drago to što smo ponovo vratili Shiru, iako je dobila malo drugačiji izgled, no ovakav izgled Shire mi se baš sviđa. Još plus kako je dobila tu moć Shire, opet,
To ćete morati sami doznati. Interesantno je, doista interesantno. Nadalje, jako mi je drago što je Shadow Weaver se žrtvovala za Catriadoru. Mislim da to fakat nisam očekivala da će se ona žrtvovati za njih dvije. Od svih likova, ona koja ih je odgojila, ona koja je bila manipulatorica svega, ona se žrtvovala za njih dvije kada je bilo potrebno. Stvarno, Shadow Weaver, jesi grozna majka, ali stvarno, hvala ti na ovoj lijepoj slici. I molim te, skloni tu facu sa lica, ali opet, lijepa gesta. Da, lijepa gesta. I da, još što sam možda zaboravio spomenuti jeste kakav je Horde Prime. Horde Prime prva je izgledao kao pravi bolesni negativac, no onda kasnije je izgledao malo slabije, zato što smo ga malo više upoznali i nije bio toliko ono, wow, savršen kako ono priča, no opet, ipak je dobar lik. Moramo se dati oduška da je ipak dosta dobar negativac za zadnju sezonu. No da, i originalni Hordak je tu negdje, inače on je klon, ako niste znali, od Horde Prima, iako ne onaj savršeni klon, no ipak se Hordak tu još negdje nalazio među svim tim klonovima koji su postojali na tom čitavom njegovom brodu. No dobro, dakle to su bile neke pozitivne stvari. I sada one negativne stvari. Just look around. I've always been strong, but now my nerves are gone, 'cause I know I can do it. Sing, dance, be a spy. Skorpina pjesma. Ja inače preskačem pjesme samo ako nisu neke uglavnom dosta zanimljive, kao što nisam propuštala onu pjesmu Etovi za uvijek, etovi skupa, obitelj se na okupu drži. Nije bitno vrijeme, mi smo složna grupa. Appleovi za uvijek ili tako nešto. Apple da srži. Apple da srži, da, Apple da srži. To nisam preskakala. No, ovu pjesmu sam preskočila i mi nije oči bila zanimljiva. I ta čita fila epizoda stvarno za preskočit je, iako je donijela konflikt na kraju, apsolutno sam je preskočila i nikom ne preporučujem da gleda tu epizodu, stvarno ne donosi ništa. No, eto, konflikt na kraju ipak donosi nešto, tako da ne možete to propustiti, ako preskočite pjesmu, ostalo je ok, donekle fokusna stvorenja koji nisu baš nešto posebno radili. I to je uglavnom jedna loša stvar. Sljedeća stvar je onaj lažni Hordak. Mislim, stvarno, koga je smislio, taj mora biti generalni mozak. Andromeda ga je zamijenila za pravog Hordaka i uglavnom nije baš bio drag i još pustio u jednoj epizodi žmigao, odnosno namigivao, jer to je kao njegovo učenje, ono, jer je mutav, doslovno odsjekao se od Horde Prima i sad je uglavnom mutav, znači mutavi ne može biti. Sada lik mi ni uopće nije bio zanimljiv, tako da sam se molila da se više ne pojavlja i uglavnom ta epizoda je bila stvarno glupa. I dobro, to su loše stvari i to je to. Uglavnom, 5. sezona je vrlo dobra, nije baš bila toliko vrijedna tog hajpa, no isprva u redu je, uglavnom u redu je, ali eto, ako ne volite gej stvari, ne vam preporučujem da gledate ovu baš sezonu, jer baš je izuzetno pokazala te gej stvari, no ako ste gledate kao ja, ili možda neko ko voli takve gej stvari, slobodno slinite ili gledate kao ja sa oduševljenjem na ovu seriju. No, ajmo sad vidjeti moju konkretnu ocjenu za ovu seriju, jer sad je konkretna serija na kraju i ajmo znači vidjeti. Serija mi je uglavnom dobra. Mislim, nije kao neki drugi reboot koji sam gledala, jer stvarno ovakav reboot mi je predobar. Ti 50 epizode su uglavnom predobre i rekla bih da sam se oduševila. Oduševila sam se. Sam već tak nalač da pogledam DuckTales reboot ili nešto tako slično, ali uglavnom to će trebati malo sačekati dok ne pripremim video za Kipo Angel Wonder Beast, jer pazite ovo, nakon što sam pogledala Shiru, odlučila sam pogledati Kipo, jer sam to isto vidjela da se vrti na Netflixu i da je uglavnom dosta dobro prihvaćena serija i znate još zbog čega me privukla Kipo Angel Wonder Beast? We're looking for it too. We should totally team up. And I know what you're thinking. Humans and mutes? Crazy. But I say, peace between the species. Da,
Glavni lik ima glas od Glimmer! Your Majesty, you should let me, Bo, and Adora continue our princess recruitment mission. Pa mislim, zašto ne bi gledala? Mislim, stvarno mi je super serija. Ne znam zašto DreamWorks je počne biti jako draži studio, iako znam da rade one neke tamo filmove, no uglavnom ovi njihovi 2D uradci za Netflix su dosta dobri. Mislim, stvarno su dosta dobri. Tako da, reći ću vam ovako. Serija dosta dobra, ostavljam istu ocjenu koju sam imala kad sam drugi put napravila video. -5, a sad vi ako hoćete pogledajte seriju. I još jedna stvar, ako ste primijetili, prvi video je uklonjen. Zato što sam dobila copyright, zato što jednostavno previše sam toga stavila i eto, video je uklonjen. No zato ja pametnica sam stavila to na Google Drive i ako hoćete imat ćete link u opisu gdje možete pogledati prvi video. I to je to, ništa, vidimo se sljedeći put kad ću pričati o Kipo i Age of Wonder Beast. I ništa, vidimo se sljedeći put. Pozdrav! Jer